Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadian ba umonu areng nakasnong Nagrabil na Riboy District ha kaji kendo bat kinong patay kubor hagi kindiat sengi balala ula keno persya yo ba Marcos lapasam bat ki wedi kirang ba nakisnong ki ba marjan bat kasnong Nagrabil ba kidan kti ha kabara bo bat shem ya kajing em jong u khon jong u ha khatnyau trek mentau benai leber arjar arpho sana kaliang uba Marcos lapasam ringkat us ketrisnong jong kasnong Nagrabil bat ki wedi kirang ba kilawan pensai halor kini kajing keno jong umunu areng Habakran hakinang patay kubor hasilong press club hakini kesengi. Nakalyang uba Marcos lapasam. Ubalong ru udukot jeng kesenjok ki dorbar snong tengah area. Ulaong ba ukon jeng umuno areng. Mekendro marang udai ubapule teng hakaskol kebalahikai da uhi. Ba unalong kem ukpa jeng uni ukana. Henry namar ba menta kadon kejingile persya. Da kinang ilam snong jeng kani kathan halor kejing ditu ya kejaka jeng kisnong da umuno areng. Ya kejaka kebahe katar hajar ekar hakador nyobu para kror tingka. Komta kitladan kibriyo kiblashim kabu bandawa pisa na umunu areng. Uba Marcos lapasam ulakan tatwat ya kejing keno umunu areng kamtam hadien bagi pulet kilayok kem ya kisaungot kibriyo kibran keti kibadai na kejaj bendriyo garo kibran keti hakabarak bor bat penyap yo mekendro marang kibadai hi na kasnong Nagrabil bat yong puli. Hakani kejing kendo bat kinong patay kubor na kaliang uba Marcos lapasam ulakan thokru yo umunu areng. Ubala keno yo ba Marcos lapasam ubala penpriang ya ke kubor ba umunu areng udan pisa henyo pupra klor tingka. Halor kene ke benta na kaliang uba Marcos lapasam ulaong ba ya kene ke jingdan pisa umunu areng henyo pupra klor tingka omdai ba ong mau. Henry kikot kisla na usiem karaj marwet ki penishai hadien ba umunu areng uladitu ya kijaka sya udai lang chirop lau haus nam arhajar kan reo. Kalau pas nokia si kat day kani kejingkren berkejingkren no jong bat latawar bang IFIR yang kani kesenjuk kirang ba bat kator bar sinong baro ki bersya halor kejingdi tu jong ya kajaka bat kejing register tu jong delang ciut lau ya kajaka jemin jumi te penuh bang idan kti ya ban peniap yo pun bang idan kti ya ba udan pisah nyopo prakrut bat halo jong kani ladon kita ki basim kabu ban simnya kajing imo pun jong o te nganong phi hangne hakmat ki media bangi ngimdei mangi bayathu ya kata baudon nyo po praklor kapisah ngimdei mangi hanrei ngidon laki kot kisla ki basabut hangne social media ngimdei bangi athu lamler kisnong kita hanrei ha social media hangne hingda pelat ya kita kikintin nganong phi ka badingkong epai katkum kikot kisla uski meraj hangne ula det mention ya kajinya dia jati jungki ya khar al hajar ekar hangne lada pishon ya kadur bala ongba ya ka jingsi ula pendep hakmat ka dorbar lengkap kisah kisata kane kade ke NOC no uski meraj simrat barwe pret bal ai ki lainut ki bri uwe ude ponat sangman uwe ude u Thomas Marai uwe ude umunu areng. Dem nang ta sakawai ka sabut ka kum ka at kani nilayo len ba ka RTI mo ka bangila file haka kasan tarik Julai arja kat kenda. Nilayo ya kani ke NOC no sim len ba kani ka RTI. Ban nilayo ya kat kum ki code register mo ba pen shisha. Ba kila de ya siu ya kat ya tada kila de ya siu ya kata kajinya di ya tada jungki pai kat kum kare hindi mangi babatay hanrei de ka kot jong usiem ka NOC usiem ka kot ka babatay ka baong ba the seller hereby confirm that the said landed property is free from any claims dispute interest or encumbrances and that the consideration amount of Rs 78 crores only has been fully paid by the purchaser to the seller, the receipt whereof the seller hereby admits and acknowledge. Kani kadika court ka district court nompo sub register office ka balale kani. But lada ki omban FIR yangi nengkong kishim le FIR shwa yos im nyo karat marwet sa IFIR ru yaw sub register officer ubas le yakini ki kamumman. Nengkong aki shisha mangi kum ka dorbar ka sunjuk ki dorbar shnong nang thi
ngila dai ban FIR ya kini kibri boman bala ditu ya kisnong ki thau jing barakhat andre daga mensim jo ka jinga tiplem kum ki kristan ngingiya ka senjam rengkat bat ka anya prelang tia sakawai pat ke benta kabau ong bangedon tingan ong ya pi ulu kun jo muno orang umekendro ar marakane kadai ka admission register ka Bangladesh na school nomor ulu kena school jonga ulashim admission na school jinga kishi tarik banai ba ar arja khandre pai mekendro marak hausen arja khandre bat kumjur hausen arja khatnyo ulashim ya ka admission ha kanyo tarik banai ba ar arja khatnyo te hadin nang tu pate ulet school pat sha way shin TC na school jing ulet pat sha Presbyterian Secondary School but de hang tu bakal adon ke jingjia ka pasumsi ni sumsi ya kata ke jingjia ni pendemru iki bale ya kene kakam ki bashim ya ka ani kiti lo jong te ni na kitrai jaka ni persya ya kene lemba ka jingia trelang bat ka an ngimi ka kun kalenti ka badai jong ka an nyim kwa ban sim ya ka ani kiti andre kini kinong sim ka bu pade kisim ya ka jingim jong ne khna bakli ngana tip ha ke jinglong jong ude khna bo bha ude khna bo kongo bat ude ru khna bo buram yang iki no hikai nama arts na uladon bat na kum uno hikai ka ju ka por school de pa ngalalong pa te andre ka bosmusi pade ka jing pharet pa jo nama niai ta kasenjuk jong ki dor barshnong ban persya halo ka jing adi ki shnong ki thau jong mentau wa ban pen kala sim ka bu man pen kala ya kan ka case man pen he ya kan ka case te shushu nganong ya pi ha ka bai dei bat kan ka jing adi ya thiet kala don sa kan ka evidence ka badang ni naga arti aja bangila file ka baong bagila di khat ar hajar crore mo baladat le kan ka seldi ha ka ar pulai tarik banai khat ar hajar kan riu in the presence of kingship village headman and other witness masya kisin ke ma ban ong pamingin dan kti kenal kikot kisla kikam kijam kumya kim duya ta kajam kiyai ta kti ti haba ki ke bajia ke basmusi shathi seshinong dungi kade ke jinton kti jonggi te nangta sakawai pade lasai kilaban pharet kinong ba pe ka kamnga ka shinong jongki kane kama ka ba marshiliang na wak na ko umtarna ba kiti ila baro khat kane ka dei tang ka nyo haja sospa khalai ekar na kasi benta jong ka khat al haja te lada de khat al haja le tipchu hidu shinong ka pai tang nyo haja ka ne ka marshiliang na ka to ko surak shinong doni ha ka ba pili iya kini ki por ki balada ka klat patha ko usia mo wan penong ya ka wen ki ka programan pli ya ka surak NEC ha shinong umtarna te hangme ki don ki shnong ru ki basakta umma bang suburi ban ong ba o kata-kata ka shnong kam nga te ni don ki shnong ki basakta hangne te pat ke pilingku nakrabel lathu pongkersi sen bat asal poda lasai umma ban ong ba kini ki shnong undang nalo jong kini kishnong kidan ha pedeng jong kani kama kibawa iris na pedeng te kini kishnong lalu baro ko te de na kani kadaw bangi na kaliang jong kinong song shnong ngilay mi nakapor sa kapor ban persyak halor kani bat kaladon ka public hearing ka bangila pelong da ka dorbar jong kisenjuk kirang ba sithi te ha kani ka khat ar kun ri tarik November 2000 nah ni persyak halo kani ban ni pelong ya ka jaga kun tengah football ground ni pelong ya kani ka public hearing bat hang ni ha ka live ho tarik 2000 khat khandai ka JEC baki form kani ka ying dorbar jo ka raj marwet ha ka batila shondor namar kiya don kitilang hang thi te hangme kini ki form ya kata ka JEC ham saya ban persya ya ka senjuk ke dorbar shnong mangi ki basyak ta te ni santali ki shnong mentang yang rakba kiwe ki shnong lada ki wan ya jon bani mo ni santali tali ki shnong idon ki basyak ta ki basyak di ki shnong ki thau ki rat kiriang ni yang hadu bakor ni nam ala ni nam padang terap te ya kay ka ba le mangi kini ki persya baki ong hana kane ka public hearing ka de illegal kabale maki ka mo legal
kabadi maki ya kajaka jongi kada illegal je kisnong jong illegal kat bala da complain menyipai bang yang persyak dapat bang kada illegal kumta ki kuat cikwa kumta tadi na kata halor kane hakini ki por ki balada ki lakha ya ki jingtho ba pher se ki jaka ba pher se district council la da kha se usin ka himam balun la da kha se DC office boy district la da kha ni don ki record la pani la ki por ki balada hang ne hakane ka press club te dangshen man hakane ngi labu ka jingtho se usin hak arp santrik bangai ba ar ajar ar po ka usin la de wan pli yo mau nong rim jam surok NEC hachnong jongi badai hakane nilabu ya kejing kerpat yo CM baun cancel mador ya kane ka registration bean jong belang cilblau nama kata ikisnong kitau kita ya karet karyang kaktau ya kejing semua para beriu hantam te sakawai katkum kitu ki media ki balapau baki pulit kim terekam hakim simkia kepada baki cing komplain na kalian jong umunu areng lada ki pulit kim simkia kumno ki yo kempa ya kitu ke badon kiti hakaban dunia bi konjong ngangayaro iki pulit na mati simkia bala datang don kum kini kijat beri ki basim kabu ki pulit ki de ban sim ki lat ba tange kum kini kijat beri ngim kuat ba kini kijat beri pin sim kabu henry nakalian jongi ki batre lang ba kalenti mangingi ko ban ya lang ba kalenti gaan om man sim ka anya kati la de henry ka kerteng jonga Marcus lapasam ka pau ha headless ka kerteng jong Robinson namar ude ni weni ki secretary shnong jong kanaka bil bo prashajur upau ha headless ka kerteng jong ramba shnong jong kanaka bil bisnat ke sama ka pau ha headless ki ar pulaingut kamut kini ki balong ki dynamic workers ki bami shakmat na kisnam ba pher ki ba persya ya kane kajing register be an kajing di be an ki jaga jongi umuno areng ukwa banbu ya ki headless ban IFIR ki kajing tumuju kamut lada udi ya ki kisnong jongi kamut mau tu bila legal mangi persya kisnong lajong kajaka lajong kamu ide illegal nginam but da ka bakerpat ya ki bor sokaru hangnya kmat na kerpat ba ai ba ka jings niu kan man jia hadin banda la dia don bi jings niap jingjia ka basmusi hadin kan kita pat ya imlang kasalang kuan kerpat ka sokar ba kin simkia mardor ya kane lengba ki spot inspection nimgua ban syia kren tang halat pathai kubor ni pressure ya ke government bahkan wan le da ka spot inspection na don kam piwan here bar nri pumut ki MLA ne wan tang home ne wan tang pada in charge ya ka land and revenue ne lane pi pha lengba ke district jurisdiction hangti ban wan pe ya ke ka ba pat ba syakta ke ka badi hok ka jong pat ba pat ke ka badi hok jong kita kinong le tu beman sedin ngim kwa ya kata ngi kwa mangi nyo ka hok utu badi ya kacika lojong lorobi nakadon ka building le nakadon ka flat kidi ngim don jingkham tang ba ya kacaka ji wat ta shi kata ka de jing kerpan ba kumbaong ka tin ba wat ka jingko jingkhiar ni ong ba prevention is better than cure de ka ne ka jing snew prevention is better better ban ya ka bangsa jia ke ke bas ni ba ki pat ba la sha ki shadi ki jaka ki pota jong ki kan wan ka jing tho ban on quit notice upat ban ki wa leng hakata kapor ndon bala ban tem upat ba la mangane la ki ba hiyeng jongane la ki dor basno kinom la shu ban tem hakata kapor te ka sinjam ka bang karpat ka government of Meghalaya bakan sim kiai kini kila one intervene ya kene kam but when murder ya kene registration illegal but kam de issue banjia kini but sagawe ngidawaru na ka district council bakan when murder ya pens im ubajule man kapor kum kini ki chat kam ke ba ijli ha ke ba pendik ki pat ba khasi garo jongi ngingi im hang thi kum si para laki boro laki garo laki khasi laki rabha laki karbi baro ki jat kendri ngi im na ka jingsu andre lengba ki kam jongu ki baula le kumne nakapor sakapor kakta
ya kasyong suk kasyong san nakata-kata dawayo ken ben mardo nakajinglong lu kumbus imra. अब लोग को प्रेस में दिया जा रहा है क्योंकि ये काम उन लोग का काम नहीं है। लोग डायरेक्ट हम लोग उस काम में अगर हम लोग को इन्वॉल्व है, उसको अगर एविडेंस मिला है तो उन लोग को पुलिस के पास जाना चाहिए। हम लोग के ऊपर में छानबीन करने के लिए पुलिस को रिक्वेस्ट करना चाहिए। हम लोग के ऊपर में इंक्वायरी करने के लिए पुलिस को एफआईआर करना चाहिए। लोग ऐसे ही जुदा आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग उसका काम में हम लोग बाधा डाल रहा है, इसीलिए वो इलीगल काम हम लोग उनका इलीगल काम हम लोग अपोज कर रहा है, इसीलिए वो हम लोग को मतलब जैसे भी हम लोग को फंसाना चाह रहे हो। इसीलिए यहाँ पे आके आप लोग का माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और या प्रेस के माध्यम से वो मतलब सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए आप लोग को ये बताया जा रहा है कि हम लोग मतलब ये जो किडनैपर है उन लोग के साथ, जो क्रिमिनल है उन लोग के साथ हम लोग इन्वॉल्व है बोल के सिर्फ प्रेस में और ये सोशल मीडिया में बताने के लिए सिर्फ ये वो सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं मतलब। इसलिए आप लोग को यही हम लोग रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा अगर हम लोग यहाँ पे फिर से कोई दिन आने से मतलब मोनो अगर यहाँ पर कोई दिन अगर मोनो आने से हम लोग फिर से यही कोशिश करूंगा कि पुलिस को और ये प्रेस को जिसे भी समझाने के लिए हम लोग कोशिश करूंगा। मतलब हम लोग वहाँ पे मतलब ये क्रिमिनल के साथ, ये मर्डर के साथ हम लोग इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि सर ने बताया हम लोग को, जैसे कि हम लोग को मतलब हम लोग को पब्लिक के दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा ही आप लोग को ऐसा ही बताया जा रहा है। सिर्फ हम लोग यही बताना था। हम लोग का गांव से ये हेडमैन और सेक्रेटरी, नागराबिल से हेडमैन और सेक्रेटरी और उमत्रिंगा से सर मार्कुस, इनको ही हम लोग को 3 आदमी को मेन टारगेट किया जा रहा है। ये लोग बस इतना ही हम बताना था।